on Munye, a minim so what it in ye to Chaguya. Say, dear, oh, Unyante says a sentiment man when you die. Yeah. Wontumi. One no. I'm before Mujum Tenny was anti. Why, dear? As was so on also on the kingdom, I want the army, I want the police officers near Dinty. Fa a year open sword, your back office and ye, or better than one swatch and not in the channel. And some other two jazzy say, petition Krakwa could do an animal, Ashanti youth nibi, and in an animal and yen mamma jump fuibi, a pesse opening, Kawamu man a train who could have free beer, a far Ashanti kingdom. Wontumi. I know say why they. Yes, it was say. Oh, also on the kingdom. Oh, here. And yes, sentimental man or can. And the kingdom no a sentimental. Sadly, they could. Wabodam. Wabodam. A sentimental no kingdom be any. A chain year say to kingdom. Na ya na sika na nipa nya ne kakra wo mdwene se wiase bibia ne sika ane etimi sabio tumi sika ya kasa basa na me blame no wonu wontumi me blame no akufuado na blame no na we dey say sabi na nya akufuado a sabi mpraduasen Asante region MPP no amotre ye no ba force akoto na fa Asante hini sika de kote NLM what NLM na ayi SD Dombo edi be free eye wa eba ye Northern People's Party na so hwe party no na ye kase pa wo mu no eye NLM National Liberation Movement etu hwe mu pa ye se bi opese ohunu ohini tirimu asemu a aya hwe ne chairman party no na mu nyina mu didi mu no eye Sante hini na ne dia Ghana Congress Party na buzia edi free eye asata me friend Asante West what di free ba ye SG Anto Mokofa bi ba ye keka bo mu Muslim Youth Association ni wan ganshi for me ye nyina keka bo mu ne ati UP tradition enu mu na free mu ba bedru MPP na Sante hine no ono te ne party ema ne kwahwe abate se Wontumi edidi mu ana ono se nei sabi mpraduasen watu gold enya gold kakra enya sika kakra eti wo ne kingdom na Sante hine ka asemu a wono Wontumi be challenge no wabodam na meka se me blame Akufuado ye busa question say regional Sante hine tim na se wo pen regional chairman ama ya woni Sante hine kodin kitaso woni kitawo se wo mo kwa akofa adwene a eti de mbanya ne Wontumi se nya Akufuado ne yi Wontumi wo yi ni ti de edi kan ye Akufuado ne ka se yenya amenko no push na eye sabi yo eye boapayo every say regional around ponsan frimo regional FF Antomu frimo regional Victor's you can Victor's and Victor's aguna this year boni Akufuado wo fa eye pa wuli mu di yenti nya sa de ankobe ye president sa region ni wo frimo na regional nim therefore ene say o kan law say mra ye kamra what mean can the history of law in this country a one more Victor's did that. Now regional Victor Usu Frimo, regional chairman Kwamu aba bedi swopen. Na party aye ni yes ye nim therefore party. Party aye ni yes say be producer ye transia ye ni enim nwoma a lawyer for party and a lawyer for the ben na nipa wodi region ayi party no ne stronghold anim any Wontumi. Na Akufuado obetena ma Wontumi abe Eastern Regional Chairman. Ade Wontumi onu chairman yoswa the highest officer Wontumi na so occupy a constituency youth organizer and now organizer omi ansunkwa didie nipa betena kroi mu so ya regional chairman am was say gold gu table so Asante hini krom so what TV so no was say gold wo and wo kire ana me na me wo gold wo gold chance Asante hini na sabi onyansa wo trim na ya regional chairman na wo so na nim se wa ban na ti so wa ban na nyoma wo ye ne manfo no kire wo mu enti the least you do is to provoke them na afu akwasesa gold egute ebu so se mu sukura maintain na me na me gold wo ye timi nya regional chairman ya ka so be a chairman ya that means that person no will do the top echelons of a society a wo timi ye role model sabi mpraduasa enya sika keke ne wo Wontumi ho a obi abepese ne banye se Wontumi na de Wontumi ayeda ya obi ampese na se bi nya sika ana ene Ghana yi ya ye ne sa se ye de si awowa press ye obi anya sika otimi de tumi a wonyina apese oye se Wontumi bepese mi hu ade property ntia wonyina opese oye se Wontumi ana
Say nipa bie na no no wakasa. Regional chairman de anka obie wano na wakasa. Ye hunu say asɛm bi wadwene asɛm bi a epia firi wonu mo ho. We say what tina radio so tina TV so asɛsɛ bi o ye bibia hye ne to wakasa basa. And I know John Mahama running mate here, Wakofa, no about ye, Mammy was so this said was you who know him. I mean, or Sabe. And no Nebinum original chairman talks. And no Nebinum say a yen central free. If any none, Yaso, Messon Quasi, as so that. A moment can be so party will be an MP in chamber, will be answering to me MP in chamber. Ana party papa no mobre of anu mobre na nanu mobre and they yetimi atena wa ma obi anya sika kakrenti wo the party nani mo ye fom wo Asante region party no yi region na po efrimo regional say chemensa and the mu no amako suku aloya fo na mo sie yi e friend say was yi Jose usu mu nyina amako suku na timoti wona mo regional chairman ne sa papa we etimu anya mo fere ene sikanti mema nyina dane mema nyina dane ma ekuro we mu ade a wontumi ye no otan wo ye ka kire mu se nyesei na regional chairman behave akufo ado se da opeso ogu fanto opeso ogu chairman mankwa opeso ogu region ani mu asenti ene chinchina wontumi na mede be hye mu kon na akufo ado ye busan so oto me se wo be ma wontumi abaye Eastern regional chairman ya na eno na wo kan ya me interesan se wo moto aba na akufo ado antobi to die bi ye ni machinations e course de antia wontumi age menaye na sebi asantefo ni ye modam a obi a wo ba Asante region wo ba be ye ni petitire wo MPP mu bia wontumi mpene wo kwa against him nana bi so kope youth organizer wontumi kuntia so wompe Justin Kodua sorry so kope general secretary wontumi se enkoto obama ye kan say John Boadu and they napo kura ye prese baumia emane vice won't miss that obekwatia because of person tina Asante region and yeka so ono kwa na ye the powerful person was Asante region na jimie no a jimie na no nya sedodo no shade mekanisa no no kasa se bi o se wogie no o ka kire Asante hine se me bie me kingdom o kingdom udi siasa asebe so o kon wo he na akonya kingdom o kon wo he okwa wo he tamu atwumantu ko bia manfoti akante obiri ya bo se tutu amu konje nsase me yebodi Asante kingdom muntumi no se wokon wo he a obi antumi wo konje nsase wo konje nsase emu agudie ne wuntumi atimi atu bia wanya sika kokko a wode abeto enti wunyini sanananom so na ka ho no manso wo munyina ka ho na de yake yesuro bi wo munyina ka ho ene Asante ni ya ton dia masika ene Asante no ya ton ni nyina dia masika asa wo sika asa bi obi abetimi aye do pe na mo nananom mobai wo mo de dane ntumafira ani sikadie se de ye ankasa bi Asante bi ya akono e ma abai no ba betenam bi da hwerebu akodua na wode ni tirigi akirema asanso kofo no wode ni tirigi akirema dikop mo wode ni tirigi akirema wo mo nyina na sikadie nyi wo mo de na wo mo di sika achi no mo ma akwan ma nkrofo anka no kure se de ye ka no kure akire wontumi anka ni se bi Asante bi sigoi o mi anka no kure bi na MPP na ye papa no mo bra nya MPP ni nie MPP tantan sei ane ya papa no mo breye mese mo bre ko busa kwasi ose aje adwoso ubodi se Michael Liomensa aja hene na kwasi ose aje wabie nanum na ya papa no mabra na bedrum pempensuo bi ye nyina ne ya fight se youth mra medi MPP no anim yanka se youth bia keke se youth wa ba wudi MPP anim nkwa ye lucky as young as you are as a regional chairman ade na so ye wudi buo bi baba konwa ne ho se be ya mranche no maba wanso benya good position bi ubie wa no na akasa basa ana wontumi abeya ase untouchable governor beyi omi anso nkwa didi kromu ana monka no nyini se wontumi so ase ye horo no se besi ne no asemtre na nkasa no say ye video say ye audio no yense asem no na kokoso hene atwo kokoso hene no okon Edru baby general secretary afra wo se ene ye mfa kwan ye befa so a ye beka asem no no asa aboko so hini dua wo fon so na nim nyansa wo ye regional chairman nim nyansa umi anka no kure bi na no kure ni nua na no kure ni wofa na no kure ni soa no kure ye ba akopɛ said ye wontumi behave over the years time ye party nenti say mema nyina da ne man obi asoso no so na wontumi yankonkɔ hwɛ 2016 vote enya ye ba 2020 so ante wontumi nya hwe woni hwe ye
And you also so na Wontumi o ma disqualify o me ma wonko Wontumi ya wine otimi kire say me ma wonko na ma wonko because me mpoasem. Some say manfo no obi anso wo mu ye no opeso obedi o manimu a. Allow the people to decide who they want to vote for. Now Wontumi arrogate powers to himself. And my woman disqualify. And a woman my uncle. And a woman tantan. We na ye tiani so nkwase asem so. Na obeka say sebo abeya ekofa ne ba fie. E na wanyina. Ya na tete no worry ye. Ni anhwe ne ye obewe ye. Ni emu bi de entra ho nhwa say party no aye papa no mo breye. Party a eye Victor Usuma bebrem. Na ye timi atena wa ma party no. Regional chairman of na lawyer for gum no mabobon ntai. Na mo bom ho nsafo hene mo regional chairman ni ofri se ade a Wontumi aye betimi enya nsunsu aso bone wo abato so MPP ana me dem nya kwa katumi na free ansa ne ani so atie se nwan MPP ni ba ma papa tell you mo me nka no kure na anya MPP ni me nya MPP no betimi MPP a sheme na o pesa o party ko na mo me party no ya to aba man so omra me ye bibi different ya nto aba man se nyina ye zombies na ayi pa ya party ni de e kan mam nka biwo eye domo democracy kabam kabe ene na MPP ni aye ne zombie ni obi ayo ne edi akire ye party ni party seme akukudrofo a omutimi kan omadwene na te sa party no buzi aka ne mre bi se sie nyina ye hia ne ye nipa wo ha na se nipa aduokono kasa na se ka nipa baako na so nkasa ya ye ntie se nipa na bi ko obekasa wie no na ye nyina ya adwene kwa kudi akire ene kan bi party ade asemwa kasem bi nansa na mre befi no ede na ekufu ado papa ye ntimi ama Victor Usu ntimi ama ko 1917 na abato PFP Popular Front Party ani ekosere ye Pauli ekufu ado wofa so omra no omra medi animu Pauli se da bi no wa hunu nyame no ko asore de be woni ayi miangasa mafrifa mampon sa no mo ye na Afrifa se bi nyani pa bonesem na ye wa Afrifa so op vice president ye dinti wodidi akire ewo ha no maye wo yes Pauli bra bedi anim wo se da Pauli so ni anim di a ene the next in line eye Victor Usu a wo fragona nya din di anim ewi akire ya nkasa dwaben adamfo wo aye dubu ahe wone aye Kufuado sometime na Kufuado UNC wo mo sha se so mo organize ni pa ne ya ka kire om se da bi na PFP wo am so PMFJ People's Freedom for Justice and Deben na ya organize here. Say no mo boa. Ewi akire no makwati UNC. United National Convention. Ya kwa abatro na MPP mu ache se de na lankyere maten ne ba womia de mu ayiya. Ya kwa abatro kei 1979. Victor Usu anya be 700 and something thousand. Lima anya 500 and something thousand. Ana nkrofo eni nam 300 and something thousand. Ani ya sere se nkanya hwe. Munu akura ni we na se yakwa second round na musa mfa meka ho Akufuado ni ofa musa da no mde koka lima ho ama Victor Usu ama media de ene aguna yentam kase pa ba akono no se anya sa nkrofo yi ankase bi presidency amesu kunkum mu ansa na chi so amda so de MPP achi ese wo man kasa da MPP ne de MPP tie enya MPP na ye boni o ye nuanu achemfo ne di sa abone no ai wo kan yi mi film